buđenje p***ke iza gore. Pa pita, šta ti pripremaš za jest? Ne, pojma. Inače, znači mislili smo danas kao napraviti nešto, Pintar mislio kao neko s gljivama. Trebali smo kao luk i gljive, ne? I gljive i luk nestao rok trajanja. Nestao, prošao rok trajanja. I onda odemo mi u dućan, vratimo se i pogledajte šta, nema gljiva. Tako da sad ja nešto pokušao sklepat. Ma bit će to dobro, like, Super. Pintar najbolji kuhar ikad. Opet umiramo od gladi. Šta imaš reći na mene? Fuj. Kreni se prema ovdje. Pinta, Isuse Kriste. Da. Taman. Oh my god. Ivanko, stavio si majonezu u rižu. Sad si poznat. Stavio šta u rižu? Majonezu. Da, trebalo se čuti zvuk vrhnja za kuhanje. Ok, u biti imamo Batmana, ono. Vidi, Batman nam ušao, ne može izaći. Dražo. Kaj? Batman. Justi ti ga Batman. Update, kratki, znaš. Je preuzeo kuću! Ne puštim zvukove za šišmiše, možda ga to Ček, ja znam mating calls. Znači šišmiš. Ne, idemo po fucking... Idemo po sladoled. Sad smo otišli malo na sladoled, u 11:30 smrzavamo se. Cenzuriram. Franko je sad na stanici, čeka bus, ide doma. Ostala smo samo opet 3 idiota. 2,5 muškarca. Franko bio jedini normalan. Da, nije. Kom to vozi nedostaje, Ivanko? Zašto? Zašto, ne? Idemo na trening, po prvi put u životu zapravo na kameri jer nikom se prije nije dalo nositi kamere jer je preteško. Vjerojatno ćemo ponedjeljak odmah ići doma. Reši. Ja ih mrzim, želim ih ubiti, ne mogu ih više podnijeti, moramo doma se prije. A Pintar i dalje ništa kvaliteta nije napravio za jest. Što je točno? Govna sutra. Zadnji put kad smo išli u Nin. Kraj, idemo u Nin! Ako opet za riba ovo... Pucam se! O, vidi pogled na vrse, makni se. Vidi pogled na vrse. Grč u leđima. Ja se moram do tam vraćat. Da. Možeš preplivat, imaš pravac plivanje. Geeeeeee! Njegova faca. Wow, samo kratka zahvala na kraju i dečkima i meni i svim krbilima koji ste vi ovo gledali. Da, video je samo, ajmo reći ono, haha, nastavak ovog od zime, sad na ljeto, ništa specijalno, ali mislim da smo proživjeli nešto fantastično i nadam se da će se to opet ponoviti. To bi bilo sve od mene, hvala na gledanju, doviđenja.